Embuzini 18 April ngikhona mina Smart Manyora Mr. Haye Gogo Inyamazane Sport Bar ukhona na Moses lolomnya khona yena loye ukhona akuvumi ngithule kutawufika bogogo tawufika bantu basembuzini bangichaza ngoba ba active bajayiva noma kuphela ingoma ba active nje waya into lengicelako nje lisakale emakotapeni nje ngigcwalise emakotapeni nitende emakotapeni into sinikelela lapha i-50 lisakale emakotapeni le-50 mawugroove embuzini bangichaza ngoba ngala niyagroova ngala kunabo mashonisa sokuthi wena ungaphelelwa imali bakuboleka khona lapho gogo bakuboleka nami nje ngifuna kuya kuna 50 rand mangiceda ngiboleke 1000 niyongitholaphi naloko ngoma kwabukabza lokwange ngabe bamane bathi embuzini ngola utangithola khona ngeti 18 uthola mina lapho vele yego noma ungangibambela noma yini yonke insiphi yawasha i-Lion i-Black Label i-Hansa i-Jerome i-Giraffe phela embuzini etshwala labathi i-Giraffe i-Jerome netshwala kwemakotapeni ngicela ningibekele etshwala kwemakotapeni ma-chips emakotapeni lipalish lemakotapeni yonke into emakotapeni gogo tawufiwa 18 April bogogo Friday nyetha awudlale gogo hlala gogo awudlale gogo hlala